So hello guys, welcome back to my vlog guys. Ini ke aram latang tongo tisarna nih bolonggo. Ini yang balting rok tongo haram napa guys. Ini yang kau jana dalok tongo. Om abar ke cricket secung tongo. Rabar besul pernah piak ya barak. Sokat tangannya itu. Hey 4-4. Take bar. Hey 1. Oke. Yang tom helmet tutup jak balting guys. Messi rabar nih mikmu oke ada mana saya aduh karena waktu itu sih bang kena matuan jam hotel ini sih kisah hal bahamo 4-5 दिन पूरा वाटी memang kayak karen to kurin sini parah pura lama bawa nosto वाटी है kata light fan eko ini tahu thang orang macam mana ya aduh tu isi bang kena matuan jam hotel so naik nih saya kare kamu subscribe aja yang ke gunda local cricket team cricket match balting itu balting kayak ini tekan tuh ya garing tuh sio betul lah tuh ini aneh seagar aja bikin saja sih guys kau hapung itu kan ya jaga lagi garing tuh jaga ayo jaga garing tuh cuma bikin saja sih yang saja tuh yang upload kayak blog aja ta upload phone bu aja yang wah hapung or pura view nasib dong Malaysia karena kisah bio cek aja nih wah hapung nih kisah bio cek aja tanah yang tanah iya pernah lama blok aja kayak oi utara ulah thang mana sih itu pernah lama blok waktu deh nomor kecil itu rabar bay mana video tuh pernah nih teman mana rakyat nang tuh nabar karen kulit hitam nih karen cement problem pencas kulit itu awalnya karena kisah bio so guys so nomor sip aram tuh fugo cungor harus bikin rusak ini ekdin nah bikin rusak nih ini cungor pernah jangan cunil lah biur apa tuh ibu tora tuh nih kok cungor banyak sip wah hapung karung so sini di Herman jaga tuh di Herman itu torawa
so tak ada sih dal kami ko hapo ra makan kamu bunyi ke mama ni cawan go sun se ko cuma ya man ko pra tin kamu tak kalau imas ko ni ko hapo ra so arom from ala so na kamu hati to le ko YouTube kayang channel hati bukan darah yak sini dah lah bukan lebih tong itu dulu bertiwi kau yang lagi sudah naik bro tina kau yang di cikon teman diri ka mantu makan gerai tebus tong kenara cikon kudi so guys jung direct tabu tu sana phajin seng sika ge bisi kokle kare direct nagari Ono pra full paini malayan tuh mungkin. Tadi kita buka apa? Daka. Mungkin sih. Baru sih lah. Vlog karon sih. Mulai ditua. Kau sih di mana tuh? Nih, ayam di mana bu? Ini di sini ya. Tuh yang blok nama sini. Buka putih. Tuh. Hehe, mantap kak. Hei. Orang sih kuang mau sar bijak. Orang tuh sini. Kucia. Tuh guys look, upload this. Kucia. और कुछ आप लोग गाइस लोग ओए आने मौका बाहर ना नहीं आने बाबा को कॉन्ट्रैक्ट में लिया साला कुचिया नहीं ओए वेट रुको भाई लोग तो इधर आ जा और गिरा buka phun gadi ko bohok chokha pani mukha ki phun lar bera gadi bohok chokha ta abas bani mukta mo i athina nai tang khabana bana phoi oi lama se kor khable ampo ya asyik banget kita naik ya tabuk biang soalnya naik dong nih
Ang kita malah bos bahar. Mah, ayah. Orang pada bos be aku sama tuitan. Baru saya hot. Yes. Ayah. Ma. Busuk. Kita buka dah yang dia. Busuk paklak kata yang aku. Tak ada thang tunggu tu. Pai sok pai jang ang. Isyarat. Bukan ya tar tom kayu. Tapi blogger saya orang saya cari tom saya. Ang saya tu sakit visit saya tak boleh visit saya mana dah. Tak boleh saya kongai. Bukan dia tu mah. Bukan dia. Guys, kita tahu arang bahkan baik. Busumang kah ada tong kuci arok. Arok tong tu busumang kah. Busumang tahu ungkuanan kan itu. So, kita 13 sudah sampai malamnya next video.